buntag sa tanan. Narapod kita sa pagpambit sa kinabuhi sa laiko. Welcome and good morning. Jesus is on his way to Jerusalem, and his passion is really to spread the good news of salvation. Along the way, he taught with parables. He performed miracles and also preached repentance, no? He preached pagbasol o pagbiya sa kasalanan. Iyang gitudlo og iyang mga pagtulunan, kaniniya siya nag-uban sa mga milagro, no? But this kanang caught attention sa mga Parisiyo o sa mga Hudiyo na dili katuo kaniya. And they were very, very indignant. Kaya nga naman, siya nanambal sa mga masakiton panahon sa Sabat, no? On the day of the Sabbath. But ang uban po, nakadungog sa mensahe sa paghinusol o pagbasol sa kasalanan. And they themselves naninguha nga unta nga sila makasabot ug unsa ba gyud ang ebanghelyo or ang mensahe sa kaluwasan nga gipaabot ni Jesus. Wanto kita sa verse 22, no? Nini gospel. He passed through towns and villages teaching as he went and making his way to Jerusalem. Someone asked him, "Lord, will only a few people be saved?" He answered them. Why this question being asked, no? Nga naman kanina magyud ang question nga kanang gipangutana. Really, it is very difficult to become a Christian. Lisod biya ngayon nga mahimong Kristiyano, no? Kung dili nato makita ang gugma o kaluoy sa Ginoo and the Holy Spirit na nagaliho diha sa sakramento, no? Sacrament is the sacrament of relationship with God and with us to help us to be saved. And this is what the gospel teaching us on the narrow gate or the narrow door. Unsa man day ang masalbar? What is to be saved? How others view this? Karon na ba kita masave, no? Or masave kita diha sa atong pagpaningkamot nga musunod kayo ni Kristo sa iyang mga lagda o sa iyang mga binuhatan nga masalbar kita sa kasalanan nga ato ang pagasagubangon kay dili man yun ta. We are not spared from sinfulness or temptation. Is this the kind of saving grace that God is also asking us? Or save as we strive the narrow gate? Kay kanimo man ni makahatag nato o kasikbit sa kananaang portahan o ganghaan, no? Narrow gate. Kung mupuyo kita kananaang diha gayon sa pagbuot o gibuotan sa Ginoo na dili gayon sayon ang ato mga Kristiyanos kay dili magyon standard sa kalibutan. Mo ba ni nga narrow gate hangtod sa pag-abot sa atong Ginoo sa adlaw sa paghukom on the judgment day. How can one be saved or being saved? No? Ngani sa Catholic theology is the end result, no? End result there sa judgment day. That is seeing God face to face in heaven during the time of the eschatological end time. It begins with faith
and is the result of how faith is being lived out. Lahutay ngayon, no? Dili sa standard sa kalibutan, but standard diha sa Ginoo, which is masikbit yung kayo. Kung ato ang standard sa Ginoo atong pagasubayon, masikbit kay daghan kaayo ang mga obstacle nga binuhatan o kalihukan sa ato ang kalibutan nga panginabuhi. That is, one is required to allow therefore for God to work in our life so that we will be able to survive. For after all, this is the plan of God of salvation, and He wanted to bring us back to His kingdom. No? Kung yan tuyo, makita na Ginoo sukat sa simdanan pa yun. Pagkasala ni Adam o Eva, makanunayon gayon siyang nagpaningkamot na madala ang atong mga katauhan kita tanan dito sa iyang kingharian. Muna kita, pinagi sa bunyag, igamit kita po niya. Naunta, makatabang kita pagkabig sa uban na wala na makapadayon o nakat diya sa kinabuhi na Kristohanong. And how we do this further, no? Makita na to diyan sa iyang Ebanghelyo karong Domingo. Ingon siya sa verse 24, strive to enter through the narrow gate, no? Paningkamuti kayo. Paningkamuti, no? Ibalo na ta nga daghan kayo mga obstacle, babag sa ato ang kalibutan nga mga babag. Batin siya paningkamuti nga ikaw makasulod gayon sa or makalakaw adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Kaya nga naman singon siya, for many I tell you will attempt to enter but will not be strong enough, no? Dili ra gyud paningkamot o strong enough, no? Naagyon siya required ng continuous physical strength, no? Physical struggle, no? Or spiritual strength to enter the narrow gate or narrow door. So naman mo experience nga ning sulay o tan-aw sa talan-awon nga basketball nga exhibition game sa mga famous nga basketball star. So adto ka sa gym, takang ay tao, gamay kayo on gate, no? Di pa kakipalo, makasulod ba ka o dili tungkol sa katagan sa tao, basi mahurot na ang lingkuranan, no? If the seat are all taken, so you cannot enter anymore, no? So, have you ever experienced going into the narrow gate of a show, a narrow gate of a tournament, no? So, we have to be patient. We have to go through with the ordinary life. We have to go through with temptation, with obstacles, with personalities, no? Dahil tayo. With even the systems that is being put into us, no? Pasensya lang, be patient, no? And of course, you have your anguish, but cool it down, because later or sooner or later makasulod gayon kita, no? Priority pa ang ato ang lingkuranan sa Ginoo. That's only one have to come. The only things that we are required to do is you have to come early. You have to be watchful and vigilant, no? Otherwise, what to ka, yung ana nga mga show, o late ka na, di ka kasulod. Ayha na ka mo magbasol sa ato ang kinabuhi kung wala na. Masakito na kita, kulang na kitang panahon, o tigulang na. No? Mientras tanto, bas kung pa, paningkamutan na to, makasulod kayo kita sa narrow gate, masikbit nga portahan sa Ginoo.
Enter in by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction. No? Ang kana diyang gate nga, kana na hayahay kayo, dako kayo, mao kuno na ang galit into destruction. Kano na yung magmaya, kano na yung malipayon kay nakadruga, nakainom, kana panikas sa isikatawo, nakakwarta, naka-kickback o urban pang mga kahilayan niya. And many are those who enter it. They will be led into destruction. How narrow is the gate, and restricted is the way that leads to life. Few are those who find it. Kaya niya siya ng Matthew chapter 7 verse 13 to 14, no? Few are those who find it, no? Gamay ra kuno ang makakita. Gamay ra gyud ang makakita sa narrow gate kung iya magyud ni Ginoo. Ang atang pagkasundon diha sa atong kinabuhi, labi na sa to ang trabaho, relasyon nato sa uban, relasyon sa atong mga ginikanon, atong in-laws, brothers and sisters, diya sa opisina, labi na sa to ang sawa sa atong mga anak. Few are those who find it. Dili yun mo na makita o wala kay relasyon po sa Ginoo o wala ikaw ga-develop o communication o pag-ampo sa Ginoo, no? In verse 25, in this gospel, after the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, Lord, open the door for us. He will say to you in reply, I do not know where you are from. Okay ba, no, asa nag-ikanoy? Many will seek entry that is too late after the kingdom has come. Man nga mabot na sige ang ato ang Ginoo. Ang iyang harian na sa ato na. Sa ato ang palibot nan ay hakapam mo. Pangitaon nimo ang pamaagi makasulod ka sa narrow gate, wala na. It's one can and must strive now. Karon, Jesus must first recognize and love and thus impart justifying faith, no? Para ma-recognize na sa ato ang Ginoo. Diha sa atong pagka-interest. Diha sa atong kalisod, mo na panahon nga kita nagkinahanglan sa ato ang Ginoo. Naglisod kita interest sa narrow gate, no? Mo nang kita nimo sa Matthew chapter 25 verse 12, nagaingon. But he said in reply, Amen, I say to you, I do not know you. Many will tell me in that day, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? In your name cast out demons? And in your name do many mighty works I have done? Then I will tell them, I never knew you, depart from me, you who work iniquity. So, siya, dili ba, Lord, nga nag-prophesy ba ako sa assembly, nag-prophesy ba ako sa simbahan, nag-prophesy ko sa akong community, no? Na ako'y give sa Holy Spirit, no? Na ako'y give of tongue, na ako'y give of prophecy. Di ba nag-prophesy ko, active ko sa akong community? But you are done. You have done nothing to change your life, no? To make your life pleasing. Labi na sa puro lang ka imo, wala gani ka mo partake sa mission sa Ginoo, no? And then, siya nga, di ba, nag-cast out of demon, Lord, during sa among assembly, nga kanana amo ang mga mission, Lord, no? Nag-cast out ng demon, nag-pray over me. And then, dako kayo ang trabaho ang ginabuhat. Feeding me. Naghatag me sa kumpre o uban pa. But have you changed your life? Have you struggled to change your relationship with other people?
your relationship with your family and your children? No? Are you very kind and also generous to other people? Or are you partakers of the mission of Christ? Na makuha na ito sa bunyag, Sacrament of Baptism. And siya, I never knew you. Depart from me. You who walk in iniquity. While they went away to buy, the bridegroom came, no? Nakapunin ang katong, mga 10 virgins. And those who were ready went in with him to the marriage feast. And the door was shut. How about those other virgins nga nagpalit pa og kanang gas, fuel sa ilahang sulo, sa ilang kanang sulo or ilang lampara, no? Afterward, the other virgins came saying, Lord, Lord, open to us. Before he answered, most certainly I tell you, I do not know you. But he answered, most certainly I tell you, I do not know you. No? Kung naila sa inyo, kinsa man ka, kinsa man mo. No? Because we are not prepared. No? God is calling us to be prepared. To enter into the narrow gate is the preparation for the coming of the kingdom of God. No? Kanon nilang tang enter sa kanang wide gate, enter sa kahilayan, enter sa sugal o uban pa nga mga vices, enter diha sa pag-indolent, tapulan, wala ginabuhat. No? Naatod ta sa ato ang organization, but unsa may atong ibuhat, ang atong organization itself, unsa man, na may pagpangilhabot, no? Sa katauhan sa Ginoo. Nga naman, eating with other people, drinking with Jesus is not enough. One must share his life. No? Dili taman magpakaon ka sa mga tao. But one must share his life as a symbol of the table fellowship with those people that are lowly, those people that are in need. Have you shared your life? Have you given them time to talk, to introduce Jesus in a personal way? And also give them the opportunity to learn how to pray, to learn how to live their life. No? That is the meaning of kananaang entering into the narrow gate. No? One cannot simply boast that I have given so much money, I have given so much of my time, I have given and fellowship with the priest, the bishop, and so forth and so on. But you have not offered your life to service to others. You have not offered your life to serve your family and your children. No? How patient you are with your children. How patient you are with your house helper. No? How generous you are with your time, with your treasure. How about your being a prophet? No? Are you teaching your children? Are you having a discussion with your wife? How to be able to be a good Christian? Are you a pastor to your wife, to your children? So brothers and sisters, it's not a guarantee if you have so much in life, if you have so much money and treasure, that you're not given your life to God. In verse 27, then he will say, I do not know you, where you are from. Depart from me, all you evildoers. Remember that, no?
Depart from me. Ayaw magpakita sa ako. You evildoers. So, if you are not really doing what pleases God, what is required by God, then God will tell us, depart from me, you evildoers. So, evildoers na ito. Paita po, no? And there will be wailing and grinding of teeth when Abraham, Isaac, and Jacob, no? The patriarchs, no? The patriarchs. There will be wailing na ay pag inatay o siyagi, kagot sa ngipon. And all the prophets in the kingdom of God, and you yourself is being thrown to hell. Dito ka mo kagot o magninatay o hilak dito sa impyerno. Makita nimo ang patriarch si Abraham, Isaac, o Jacob. And people will come from the east and the west, and from the north and the south, and will recline at table in the kingdom of God. No? Makita nimo ang table kanunay gyud siya. No? Kanunay siyang hisgutan. Unsa may table, that is the table fellowship, the banquet of the Lord. No? Table that is, di ba, kung nata sa table mo na panahon nga mag-istudya ta, mag-api-api kita, no? Magpasalamat kita, magdahig o manghimaya kita, isig usa. Labi na sa table fellowship in the kingdom of God, no? Diya yun ang time na to, nga naanagib ta sa bangkiti, na nagdadiha sa iyang gingharian, no? Remember the feeding of the 5,000 na kita sa table sa Ginoo, gipakaon kayo kita. Karon gipakaon kita kay naat kita nangaluwas, no? Magkaluwas sa ato ang kinabuhi diri sa kalibutan ug daha kita sa iya sa langit. So the kingdom of God is now imaged by the eschatological banquet, no? Remember the wedding feast of the Lamb in Revelation chapter 2, verse 1. Verse 1. Those who do not want to commit themselves to Jesus' way find themselves on the outside. In graciousness, God opens the banquet to all people. Remember the parable of the banquet? Everybody is invited. In verse 13, for behold, some are last, who will be first, and some are first, who will be last. And this is a very familiar reversal, no? Sa mensahe. Kaya makita na ito ni sa Matthew chapter 20, verse 16. Yun siya, so the last will be first, and the first last. And in Matthew 19, no? Verse 13, but many will be last who are first, and first who are last. Brothers and sisters, including, so may but pa sa subot ini, no? Basin, o kitawa ng takalahutay na maulahin na noon ta. O katong nakalahutay, katong nakalahutay mo, yung makauna ka nato, manto sa ingharian sa langit. Kita noon nga, nagserbisyo, wala malahutay, makalahutay na tuwa sa impyerno. Or it could be also nga, kita nga naawa pa mabot ang Ginoo. Kita nga nauna na kinahanglan kita pinagi sa tubunyag sa Sacrament of Baptism and Initiation. Kinahanglan na ito, tuduan itong wala ibalo o wala makadungog sa Ebanghelyo sa Ginoo. Dili nga maghudyakan na lang kita, mag-inom na lang kita. O comfortable na lang kita sa ato community kay nakibalo kita sa teaching sa Ginoo. Ba't wala kita gibuhat? No? Fellowship na lang kita kanunay. Maulahi gayon kita. Kaya ang Ginoo ng istorya, bulahan katong nauna na. Kay sila maulahi, sila magservisyo. They will become the lowly and serving those that have not heard the good news of salvation
kay basin baya kita mo'y nauna maulahi kita ang atong katang ula gibali-bali, no? Ula gibali-bali ng mga katawhan sa Ginoo. Natuduan sila sa ubang tao, nakita na noon ang alaon kay nakita sa impyerno. Thank you, brothers and sisters. Hinaot punta nga sa ining kinabuhian ang ato ang paglakat sa narrow gate dili unta mausik. Kay siya sa katapusan, bulahan katong nauna na kay maulahi. Kung katong naulahi, mauna na. Muna yung buto sabot. Nakaibalo naman kita sa narrow gate. Atong ipuyan ang narrow gate. Atong itudlo kani sa mga tao nga naulahin na. Sa mga tao na kinahanglan o kanana ang inspirasyon sa pagtulong nga naay ginharian sa Ginoo. Naghulat ka nato, atong tudlukan sila. Magpakaubos kita. Magpakaulahi kita. Kaya nga naman, kita tanan ipauna sa Ginoo. Diha sa kinabuhing tayo, pag-abot niya sa ihang second coming or the eschatological time. Salamat o may buntag sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Don't forget, brothers and sisters, to like this video, no? Para kananaang makapadayon taong dugay mulungtad po lang ito ang ministry sa laiko. Salamat o God bless.